Dukomereje mu makuru afite ahuriye n'ubukungu reka tubwire ko guverinoma y'u Rwanda ivuga ko mu mezi atandatu y'umwaka w'ingengo y'imari wa 2024-2025 amafaranga yinjiye mu isanduku ya leta yiyongereye ku kigero cy'9.6% bagereranyije nayo bateganyaga kwinjiza muri icyo gihe, ndetse basabye inteko ishinga amategeko ko yakwemeza umushinga uhindura ingengo y'imari yatowe umwaka ushize. Guverinoma ivuga ko ingengo y'imari bifuza ko yakwiyongeraho 1.8%. Ibyo ngo biterwa nuko hari ibikorwa bishya bikeneye ingengo y'imari. Ibyo Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusuf Murangwa akaba yivugiye mu nteko ishinga amategeko mu gikorwa cyo gusobanura aho bageze bakoresha ingengo y'imari no gusaba ko uyu mushinga wahindurwa hashingiwe ku bikorwa by'igihugu bikeneye amafaranga. Ku bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'ingengo y'imari, amafaranga yinjiye mu isanduku ya leta hagati y'ukwezi kwa Nyakanga na Nzeri 2024 yageze kuri miliyari 1,061.8 y'amafaranga y'u Rwanda, arengaho miliyari 95.5 z'amafaranga y'u Rwanda ugereranyije na miliyari 966.3 z'amafaranga y'u Rwanda yarateganyijwe kwinjizwa muri icyo gihe. Ku bijyanye n'uburyo ingengo y'imari yakoreshejwe hagati y'ukwezi kwa Nyakanga 2024 kugeza ubu, ingengo y'imari yatowe n'inteko ishinga amategeko imaze gukoreshwa ku kigero cya 65% by'ingengo y'imari yose. Ibi bikaba bitanga icyizere ko ingengo y'imari y'uyu mwaka izakoreshwa yose kugeza mu mpera za Kamena uyu mwaka. Muri rusange turasaba ko ingengo y'imari ingana na miliyari 5,690 n'igice kimwe z'amafaranga y'u Rwanda yari yemejwe n'inteko ishinga amategeko mu kwezi kwa Kamena 2024 yiyongera ikagera kuri miliyari 5,816.4 z'amafaranga y'u Rwanda, bivuze ko yiyongeraho agera kuri miliyari 126.3 z'amafaranga y'u Rwanda. Aya mafaranga yasaranganyijwe hashingiwe ku bikenewe ngo turangize neza uyu mwaka w'ingengo y'imari. Ingengo y'imari isanzwe iziyongera ive kuri miliyari 3,682.9 igere kuri miliyari 3,728.5 z'amafaranga y'u Rwanda, bivuze ko iziyongeraho agera kuri miliyari 45.7 z'amafaranga y'u Rwanda. Muri rusange iyi nyongera ikaba izafasha muri gahunda zitandukanye zirimo gutanga uruhare rwa leta mu bikorwa by'iterambere, kuziba icyuho ku bwiteganyirize n'imishahara y'abakozi, no kuziba icyuho mu ngengo y'imari igenerwa za ambasade, cyane cyane kubera ambasade nshya yafunguwe muri Luxembourg. Amafaranga agenewe imishinga nayo aziyongeraho agera kuri miliyari 80.6 ave kuri miliyari 2,007.2 agere kuri miliyari 2,087.9 z'amafaranga y'u Rwanda,